الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. إيجا جويان الرانتنا خون جويا غرتي خد تربة ديسمبر خد تربة برخم لما في دي دمي أفر خيس جرا جويان الرانتنا خون جويا سينا جبدوك أبو مالي فكت إن شاء الله تعالى تلفنا أكما بيك متجا قادسني سلاما داعيوان أدى نيروبي يامودان نيروبي أفيرودان هواسا خنيا تجاجلا خنتوري أرانتنا هواسا خنيا برا هواسا خيسو قبن خنيا برا أشي دبري هواسا خنيا خافان خنيا دبتو أمة بورونا أكاتا غرتي وايد لنجي دعوا أكاتي قولان لنجي غرتي أكاتا هواسا برسيسان سني وجين والقبسيسه أرانتا نغرتي شيخة خينيا كونفرنسي أيسلوتيف أكسب مملي حواسا نيروبي تيف دام سجبا قبته خن نخيسة تركمو شيخة خينيا شيخ جمال هاجي وجي جرا أكسب مملي امباسادرا قادس إسلاما قبك هندتي غرتي يرو هنداهو علماء تنا تان غرتي گویا خان باسه گویا خان باسه ورا دادا حواسا خنيا اومشود اول برسيسودان برخم لما في قد المرة ايغلي هنغارات شكوتي بجرا اسفدا خنجرو شيخ خنيا شيخ عمر يوخان ابو بسام يوخان اشرف الدين يوخان مقاهد دوغا بقى ما شاء الله وقرب بيسودو ميسبو اكاسيتي دوبا ان شاء الله تعالى ارانتنا گويا زياره شيخ خنيا شيخ جمال استوديو قادس سلامات ولين اركمنو يا رب فد إن شاء الله تعالى جويانكم سينا جويا غرتي سينا أبيساتا متاخيا في الليل وانين جيف أنا تبيخا يروب إيرا شيخ خنيا شيخ جمال أني خاصت أثرتين بيخطري كافا غرتي زبنا خاصت أسان إسا غرتيك إسا أدى أنا أتشكبتهمو بودر سنبودغا أكما غرتي إسين بيت نمنو هندونو غا فيديو رب بيه كستي غرتي أبولو خانا جتشو والأركي أرانتا نجمعشوا غرتي أني سرق أبو دفع غرتك أمان نخيس جرا داين كينيا بي كمان الحمد لله قالني خربيتي أقسم ملة شيخ خينيا شيخ ناصر خنغرتي مدهراشي مقالة هرنات أكا جايبات غرتي جيسو توريتو نخيس جرا أقسم ملة ورئيس إنما يسناركين ندوبا غرتي شيخ مسلم جانيني برتا غرتي أمان تناول خير akka jaayibatti ustaada barattoota keenya gartee nuuf barsiisaa jiru madrasatti maashaallah rabbiin gartee aalima hawaasa keenya guutuu fayyadu isaas rabbi haa godhu akkasitti gaa arraantana bakka keessatti argamnu kuni ustuudiyoo yookaan gartee biiroo gaaddisa islaamaa tan daawaa fi diinis irraa burqu tan daawaa fi diinis irraa burqu نيروبي خيستي وقا غرتي خد أفريف حواسا خينيا فإذا خجرتو إن شاء الله تعالى استوديو تنافي شيخ خينيا شيخ جمال داعي خينيا وجين والبرسيفنا أكاسيتي دوبا إن شاء الله تعالى شيخا أني غرتي تيكو غرتي وان غرتي سينا استوديو تنا قفا وجيني ولسن برسيسه إن شاء الله تعالى يا رب فده جما غرتي شيكوتا خينيا يسد برس رب فده تيكو غرتي ناولين ترى دوبا كما يسم بيتن من نكون أمانتنا ما شاء الله ما يقول قبل بقولك أروي فينجا من نكون أمانتنا ما شاء الله منا أكنت تغرتي بريدو خنا منا هنغنا جو خنا منا خنا غرتي خنوف جاري برتو تخنيا برتو تقدس إسلاماتي ورا غرتي كلينسا رب سبحانه وتعالى جزاء سنيا خفلو في قطع شاخو كتك موزيما قدس إسلاما سنغرسي ساسمت جمنا بكتون سينا جبدو قبدي بوكسي خنا وخان غرتي منا هنغا خنا خيسا خجورو خوني ميموري 2012 جا سجنتا غرتي وان برخم لا ما في قد مرة انغرا غرغدا اس خيس جرو برخم لا ما في قد لما غافا شيخ جمال علي جيتي في رايا با مچا دفن كونفرنسي جل قبا غافا سن غوده
gaafa san wanni gartee maallaqa hawaasa irraa gurreetu jira wanni gurreefis istuudiyoo banannaa achirratti gartee hawaasa fayyadnaa jenneeti waan kana goone gartee gaafa san hawaasa irraa fuune kaameraan kun kaameraa durii kaameraa bara 2012ti gaafa kaameraan kaasixaa waraabamu sani gaafa kaameraan kaasixaa waraabamu sani hedduu kaameraan kun hawaasa keenya fayyade akkasuma mallee kaameraa xiqqoo tanaatu jira kaameraa durtana Mashallah. kaameraan tun Waa muuziyeemii dhammoo. yoo xiqqaate viidiyoo gartee kuma lama waan go waraabdee jirti Haya. kaameraan xiqqoon tun viidiyoo kuma lama waan geessu waraabdee turte Ayyee. duuba wanni isin asitti argitan kun CD dha CD gartee Baaburrayyaan jaa asirratti Akkas. Sheekh Abdii Hussein jaa Baaburrayyaan jechuun majlisa dubartii kan Naayiroobiiti Sheekh Abdii Hussein warra gartee majlisa dubartoota kana gadhaabe zabana gartee CD dhaan namni waa laalu san CD gartee asitti TV ganda kana keessa dabru jira TV gartee TV san kana asitti itti keenye namni ganda keessa irra kaayyate chaanaala warra TV ti wajji wal taane akkasitti namni mana keessatti ilaaluu ture Mashallah. teephiin kun asitti arkitu kunis zabana gartee teephiidhaan waraaban sani zabana san gartee teephii kun tafsiiraas waraabu ture zikri adda addaa waraabu ture zabana gartee tafsiira zabana gartee teephiidhaan kaasixaan waraaban san sani seenaa guddoo qaba akkasitti duuba istuudiyoon tun konferansiin gaafa duraa jalqaba goone kunoo tana laal kunoo laal fast annual conference Nairobi Kenya itti konferansi yeroo jalqaba guyyaa 10 fi guyyaa 11 March 2012 konferansi jalqaba tana sambooda konferansi lammaffaa second annual conference 2018 Nairobi Kenya jetti konferansi lammaffaa amma waa'ee istuudiyoo tanaa isinii himuu fedha istuudiyoon tun laal bakka kana arkitanii mee kana laala arkitanii mi bakka kana bakki kun bakka gubbaa kana laal ciqa bigarsiisa kana illee laala bakka gubbaa kana bakka kana haanni caraan kun wanni almuuniyam reefu gartee umarfaan isin himuu turan kun kana laal Akkam godhan. kun amma ifa jechu ifa gaafa saniiti gubbaan kun akkana carqii gaa korniisa korniisni kun caccaba amata kudha kan lakki dhiyuma Ama shantam dura. la amata tu barakum lama fi kuni barakum lama fi didama dur Ani bara kinin sa jiru. Oduu ifaan dohen. ati olalte osuma ifaan dufi fakkaata ammoo inni dhiyuma sana ture barakum lama fi kudha lama kana barakum lama kudha sadi kudha afur kudha shan hatta hanga gartee barakum lama didamitti illee akkamna caccabaa kana ture kuni bakka gubbaa kana bakka kana agarsiisan mallee lammeessoo kun gartanii sitaaraatan kuni bakka ammaan tana gartee gaaddisini footoon gaaddisaarra jirtu salla bakka san ilaal bakka kun Mashallah. bakka kun bakka sani sitaaraa tana wanni tanya backgrounding tanya sitaaraa tana sitaaraa tana waraabna gaa kursiinis kunoo tana meeziniinis kanuma mukaa kana akkana kana waraabu turre kunoo gubbaan asii illee xiqqoo ni mul'ata wanni isaati istuudiyoon carqiin gurraacha kana Mashallah. bakki amma isin asitti darsimmaa asitti mul'atu kuni darsi amma isin mul'atu kuni bakkuma ammaan tana bakka kun bakkuma kana Bakka tanaa dur. bakka tanaa dur Arranjiini. bakka tanaa dur sani jechuudha sigalee hulaan duris tana Akkana. hulaan tuni sibiila gaafa sani hulaa tana banu waan jaan duba supalloof takka fitu qabdaa jaan hulaa tana banuudhaaf jabdu kamalee jabdu gizee bantus ni harkiftatte jettee gizee cuftus akkasuma akkasitti duba gaama rabbiin san hundaahu ma darsee kun hundinuu bootaa tana ture amma alhamdulillahi akkanatti gartee sadarkaa tana geenye Mashallah. ammaaf gartee gaaddisni islaamaa alhamdulillahi eega gartee rabbiiti eega rabbiiti waa hedduu gartee as keessatti ammaan tana gartee bakka sadarkaa guddaarra jira bakka yoo rabbi fedhe markaza gurguddaa hawaasaa ijaaru
akkasuma ammallee gartee iskuulla gartee gurguddaa islaamaa hawaasaaf jaaru akkasuma ammallee bakka gartee itti daa'iin oomishamtuu fi akkasuma dhaloonni fuulduraa bakka itti oomishaman hawaasaaf qopheessu ammaan tana sadarkaa sanarra jira alhamdulillah TV banuu sadarkaa gartee waan akkasii amma bakka yaadurra jira alhamdulillah waan xixiqqoo gartee ganda keessaa san ammoo bira dabarree jirra rabbiin gartee bakka yaanne tanaanis rabbiin haa gahu bakki inni eegale gartee kamalee mana xiqqaa tokko keessatti masgiida xiqqaa tokkotu arma gatture umriin mana kana amma amata 13 eega mana kana galle duraan akka daaru arqamsanitti amma 18 daawaa makkaa fixate khuda sadeen daawa makka fixate akamita kasirufte mo masha Allah jazakallahu khairan akasi duba insha Allah taala amantana ya rabbi fada insha Allah taala baka garte sadarka gurgudda ya durra jira akasi miti insha Allah taala wadina rafiyo jiratte Sheikh Usman garte Sheikh Umar tin dabarsa إن شاء الله تعالى تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي سبحانه وتعالى لب نجرات سه ولينس نجرات سه قلبي تانيا سولين تكغودة يروت والزيارة ولنور أبجرا الحمد لله يوجن لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وانجف. الحمد لله ووجدت جروحنا فولن الدبي سجرا ربي سبحانه وتعالى خابير به جراس الدبي الزيارة دا خبية نجروس جراس الدبي والزيارة دا ولينج جيسا جرا جران بركم لما في الدمي أفر ديسمبر خدا سدد جرا يشو ديسمبر خدا سدد إذا إملتو تانية في فنرا خانة نيروبي دفنة تكو رستي جنة فورا سودانة هارجال فنة استوديو زيارة دفنة نما وجين استوديو زيارة دفنة خناتو اندرا نجم ماشي سارة مالف جنان شيء جمال حاجي نما ربين واقارو تولشة كرسا وهي كارا ربين سبحانه وتعالى كرس مسن واقدو برجعات الناس فالمجو دبجو الناس برجعية استوديو تنا خيسة تركمنا استوديو غا خدا سدي منا خنا خيسة جرات شولان خن وغا خدا أفر ولين جارمي ترولان كديس إسلام وجي ترولان عبد الرحيميس بابا ونيو جنة كديس إسلام وجنة شاكين كمن إن شاء الله خنا وجين جرا أما واني شيء نقوتمين أصور كام فجأة نعم شيء هذا برسون كبا داوانا موزيمي استوديو قديس إسلام أقوله قديس إسلام أقول تكو شيء إن شاء الله زيارة ساتي أرد هيمالة وان كوبا كبا وان نافيني ودت سايبة تعرف وجياسو إنه وان تكتكا بقرب بينا كان سفيد شيخ ما يكي خسامان ولوتي كما خير ورس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وأنتم بإذن الله تعالى في استديو ظلال الإسلام أظلكم الله بخيره وبرحمته وبنعيمه رب إنهم داو خير ساتين نسري دان وان ديني دنيا أنا ما طلوا ربنا هاجد سيسو الرجع استديو خيس جر خزاتان أسجرو في خان وجد أوجه راني جان أسجرو يدو هنگا سما بيا قارنا مني توكو نوردو في أسجرو خنا توكو مو ورق إجان وجد إن داوجه رجرو داوتو تخنيا خالات إنجل كبيه الرئيسان إنجل كبا نورد والبير جرو تأنسه إني لفرحو لمسرور جدا هدو بمدى دارا سيارة نما تقول تكني وان يرو غري غدو بدو نانجا مالنا فكاتي جي نما غارا خنا رميلان اودي ميونا فكاتي جي وانا تكوسو چارجي سيدان غوتتين وسو نيفوان سيدان اركتين اكر ست اولفات
yeroodhaan duroo ol seenu akkasillee tahuu baattu jechuudha. Akkasillee tahuu baattu min eena abdaa jeetiin if gaafachuu ture. Laakiin osoo odumaan seenaa siidhaa dhaga'u muuzeema siidhaa dhaga'u dhugaadhaan man dura obboleessi keenya saahibni kiyya jechuudha. Umar Ismail Khaarraan tanas wajjiniinis dhufnee gaaddisa islaamaa jechuun hogguta kan dhiyeessu waa hunda akkuma waan miseensa asii taheetitti waa hunda quba qaba. Laakiin akkasumaanuu leeysa alkhabaru kal mucaayana arkaanii fi oduun walitti hin dhiyaattu jechuudha. Arra maal taane thumma latarawunnahaa caynal yaqiin taate duuba dhufnee laalle jechuudha. Asirratti qabxiin waa tokko otaniin dubbachuu barbaadu hedduun gammadi. Maaliin gammadee takka wajattu manshuudati waaniin iyyaafachaa jiruun argadhe jechuudha. Waaniin iyyaafachaa jiru nama keenyaa waan takka qabee waan takka galmaan gahu bakkaan gahu waggaa 13 jettan tafaa'ulumaafuu laal waggaa 13 da'awaan makkaa akka waan xumurateeti arraan booda nasrii kara gartee waan duraan lafatti dhaabdan san oomishuudha san rabbi isin garsiise rabbi waliin nu agarsiisu. Gaaf tokko sheekha keenya irraa waraabe sagantaa sheekh Adam Tuulaadha rahimahullahu ta'ala akije ummata keenya kana ani waa hundatti gorsee daddiheetiin umriin amma dhaabbadhu kanaan je waa sadii dadhabee je. Waa sadii kan ummanni ollaa keenyaa kun adiree baane kan warri ollaa keenyaa kun qabuun ummata keenya kana irraa dhabee waan sadeen sayyoo dandeessan waan sadeen san irra mee dalagaadhaa je. Wanni sadeen maaliin jeen tokko baataniin itti dadhabe je. Meeraasa joollee shamarranii yookiin dubaraaf kennuu je. Kaallichi je namni majliisa sheekani qubsiisa je. Dachiini muraaf je nama biraatiif waan godha je madrasaaf ni kanna je masjidaaf ni kanna je hajjii tana taatoo fi umraa ni deema je meeraasa intalaa innaan dhiinni dhaabbate je wanni tun imtihaana ni mokkoramneen ni fatanamneen qormaata kana rabbi nu haa baasu je waan kana je waan ammas dhandhacha waa hunda balleessu je namtichi miiraasa intalaa walitti qabatee sadaqaa inni sadaqatu halaal hin taatu hajjiin inni dhaqatu halaal hin taatu zakkaan irraa kannatu halaal hin taatu hattaa huccuun biteenii salaatuun sattaratuun tuni isiilleen haraamii akkasi kontoraa tahamtuudhaaf zulmiidhaaf hoosisee jira sheexaanni bakka tanarratti dalagaa jira. Tan lammaffaadhaa wajji dalagachuu je ummanni keenya wanni hin qabne wajjiin dhaaba tokko dhaabee bakka takkaan gahuu wajji dalagachuu hin qabu je jarri ollaa keenyaa kun je gaafaanan daa'imaa isaanumaa wajji dalagatuun harke je itti manguddoon sun dhumtee ilmaan bakka qabatan je ilmaan san dhumaniiti ilmaanii arra wajji jiranii takkaa manguddummaa namni isaan jidduu taa'ee jiru je asumaahi kun ilmaan turkitti ergatee kun biyya biraatti ergatee dirree dhawaadhaatti kunoo mana jaaranii finfinneedhaan mana jaaranii ka isaa wajji dalagaa eegalan san numa deema je keenya taati je amma tokko hooyi wal jala jedhime je guyyaa manguddummaaf nu yaaman je kana hattuu moomu kana zaalima horii kiyya akkana godhee akkana nahatee tokkuma tokko dhawaa وجد لقيتشو أنا ثالث شريكين ما لم يكن أحدهما الآخر حديث غير الرسول صلى الله عليه وسلم حديث القدس رب الروديس ربنا كجوجي نما لما هو وليت إداته فكيف وما كثر فهو أحب إلى الله فكيف ما ليا خرس ديولسك ما ليا خرافوريولسك ما ليا كسي ولد جارمه أنا تيتو سديسا سانيتي وان توكو توكوتي داوچو خيانة توكو توكو غرغرو وان كيسان قمنيني يجي وان كان رد لغا دا برخا دا قبدي
wajjin hin jiraachuu kana jedhe arra odoon efe namni tokko dhuunfaadhatti amma fadhe fiigee akka jedhamu mammaksatti jabaa lamarra maali jabaa tokkorra laafaa lamarra faayidaa qaba jedhamu jabaa tokkorra laafaa lama jechuun ati naa duuba narraa eegda ani si achiin achi eegaa akkasi walirraa eegna akkasi jabaanne jechuudha. Jabaan kanuma tokko laalaachuma dhufeeti kanummaan isan keenya laboobee lafa jala qochiisa. Arra osoonii fi tokkummaan jiraachuu baattee walit dhufanii waggaa hamma kana walii obsanii jarjaruun malatti walii obsanii bakka tanaan ga'uu baatanii arra kanatti bakka bareedduu tana muuzeemii jennee bakka reefu akkasitti hawwanne san kan harakaa deemtee bakka tana geesse tana silaan agarru waan san gammachuu siidhaa jalqaba siidhaa shanyiin facaafamtee bakka iyyuu rabbi haa ga'u qabrii keessa gammachuu siidhaa sheekha keenyallee rabbi haa agarsiisuun jedha. Tasadaffaadhaa jedha waliin uummata keenyatti dadhabee jummaa bakka takka salaatoodha jedha. Waan kana shariyaa islaamaa keessa silaa dhorkaadha jee gandi tokko bakka bakkatti adda bahee hamma kunis azaana dhaga'u hamma kunis azaana dhaga'u hamma kunis azaana dhaga'utti maaliif jummaan iida torbaaniiti bakka humnasaa itti wal garsiifatu bakka itti wal garsiifatu miidiyaan zabana dur hin jiru miidiyaan jummaadha guyyaa dura zabana dur bakka sana kanii nasiriin islaamaa bakka kanaa geesse soqraa daangaan islaamaa bakka kanaatiin miidhame guyyaa sun kan imaamni silaa walii himu gaafa magaalaa Iraaq kana keessatti Shaafi'iin warra Iraaq Bagdaadi jummaa dideeti magaalaa Bagdaad jechuun jaahiliyyaa keessa ijaaramtee beeke Iraaq jummaa lammaffaa hayyamuu dideeti imaamu Shaafi'iin zabana isaa keessatti akhira umrii isaa yeroo akkam jalqabee jan eegale hogguu namni sabii salaamata assalaamu alaikum ji'ee jummaadhaan dhaqqabadha ji'ee osoo deemuu jummaan isa dabre subii salaatee kara masjidaa deeme magaalaan guddinaa fi fageenya irraa ilaa za'a jaatti jummaan isa dabre osuma deemu akkasifirraa gaa'ee kadhatanii booyee rabbii isaa tawassula seenee yaa rabbii hoo awwaan hin jirre fiduudhaaf eeme kunoo uummataan rakkatee fi jee jummaa lammaffaa idee jee jummaa lammaffaadha akkasii deemee jee arra kabiiruman dandeenye ganduman dandeenye nuti hoo alaamaa qiyaamaati masjida gubba jaaruu masjidu diraar masjida walit dhaadachuun kajoosan khayraata wanni dalagan hedduun dhabamteeti ammoo manni maqaalee dha'uun waan dilas feesuu mi warri amantii biraa mana namaa kireeffatanii tichi keessatti amantii isaanii gaggeeffatanii kadhannaa isaanii gaggeeffatanii laakiin ammoo mana haakimaa qaban akkasuma mana barnootaa qaban mana hidhaatti dhaqanii nama laalan kitaaba adda addaa maxxansanii waan adda addaatiin godhanii gargaarsa adda addaatiin bakka hundaan godhatan maal beekan bakka kadhannaa isaaniin nurraa fahame jechuudha manuma xiqqaa tokko goojoo xiqqoo takka keessatti maallaqa dhabaafee miti bar tatanarra fardiidhaati jiraa jedhaniiti jechuudha arra nuti masjida gubba jaaru bar silaa tokkichuma masjida akka reefu daawwanne sun taane qabanne masra qoon qabu tokkichi yoonii fi waan xiqqoo takka harkate wal eegalanii jaalaltiin hin jirtu mindaa qabaannaan tokkichi galii qabaannaan wal eegale tokkini je masjida tokko kuba kana laalette oo masjidni kun tole gaa'ee yaa'oo yoonii fi galuma qabaachuu baate jedha yoo galii dhabe wayyaadha je yoo galii qabaachuu baate maaliif akkas jetteen jeen waliin dhiisan oo masjidni numa tole yoo maallaquma qabaachuu baate je masjidni kun maali yennaa wal nyaatan kaa'ii je wal nyaatanii osoo isaa wal nyaataniiti kabiraa fudhataayii je jechuudha maaltu akkas godhe waan harkarraa jaabe waan harkarraa jaa malee silaa qabeenyi islaamaa bakka takka walit dhufee achirraa rakkoo jirtu hunda furuun wanni isa caaluu salaata akka jirtu jechuudha saniif miseensonnii fi hundeessitoonnii fi keessummoonnii fi akkasuma hordoftoonnii fi jaalattoonni gaaddisa islaamaa hangammatee rabbiin isinirraa jaalate mallattoon jaalachuudha
وأنت كربي نقول جالته في جالته إيجازي جبريل التيم إيجازي ثم توضع له القبول في الأرض قبل دين ده شيء خايمته ورا إفدور الديمو ماله إفبودن ديم ربي إسنها قولو هنگته كأخنا إسن الراجره هنگا قدّا داس ربي نهاجر سيسونجا هنگا قدّا ربي نهاجر سيسو أندور جل كبيه ما شاء الله إسن الراجع لا حول ولا قوة إلا بالله جي إجنا ما إسن نركن تحاسد إسن نركن حتى تنام جالت هول لين إسن نركن حتى حاسد إسن نركن تشيطان نماتي تشيطان جني دا إسن نركني نصري إسلام إسن الرب كتادابو كان saba kanaa fi kanan jenne naannoo tanaa fi tanan jenne gosa tanaa fi tanan jenne nama kanaa fi kanan jenne gaaddisa keessan jala ka islaamni hundi dhaabbatee boqatu rabbi isinii haa godhu kasan jala irraa haa baafatu rabbi isinii haa godhu hedduu gammannee keessummoota keenya warra akka sheekh Anwaar sheekh Ayyuub warri asin dhuftan guutuun keessan kaniin kana sani hin jenne guutuu keessan warra guyyaa akkuma irraa bakka bareedduu tanatti kana wal agarretti dirree qiyaamaa keessattis gaaddisa isaa keessa waliin ta'u warra hoodii nabiidhaa waliin dhugu warra akkasumatti mas jannata waliin seenu warra addunyaa irratti raayaa islaamaa jala waliin dhaabbatu warra dhugumaan gaaddisa san jala akkasitti dhaabbatee aduurra qorraarra qabbanarra akkasitti firra qabu san rabbi nu haa godhu baga gammannee baga gammaddanii ziyaaraa teenyallee maqbuula ta malaayikaallee nu wajji dhuftu tajijjiiramaallee nu haa godhu akkuma garee barri kunuu xumuramuudha jiruun isinleen bara 13 akkasitti xumurachuudha jirtaniin khayriidhaan muuxatee warra as bahu waan ammaan duran arkaminiin kanam tokko ammaan dura hin arkiniin warra as bahu rabbi isinii haa godhu isinirraa jaalannee maashaallah isinii jenne هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته